Evo šta sam uzeo u Lidlu, neke ove dodatke za udarni, kako da kažem, ključ. Ovo su, znači ove 3 veličine. Znači 17, 19, 21, dobro. Za odvrtanje šrafova na točku od automobila. Zato imaju ovu gumenu, kako da kažem, oplatu da bi štitile felnu, da se ne ošteti pri odvrtanju. Imamo ovaj Giant Ball. Kuglični, znači ovaj zglob. U 3 veličine, znači 1/4, 3/8 i 1/2. Eto, i to imam. Taj zglob, kad treba negde pod uglom da se radi, da se pristupi nepristupačno, na primjer, kao što su oni nacrtali u motoru automobila. I ovo treće, ovi udarni odvijač, to su adapteri, u stvari jedan adapter i torzioni bitovi, 3 vrste, u stvari 2 vrste krstastih i taj adapter, znači sa 1/2 na 1/4, ako dobro razumem. Znači adapter za te bitove koji su 6,3 mm, 1/4. Ništa, ajde imamo na brzaka šta je to sve unutra. Evo, ova kutica. Znači, tu su ovi zglobovi. Pa mogu reći da su stvarno deluju masivno, teški. Znači, kuglični zglob. Sad, koji je materijal? Pretpostavljam da je hrom vanadium. Znači, uzmemo ovaj, kako se zove, udarni odvijač i stavimo, znači, taj odgovarajući, to je taj 1/2. U stvari nije. Je to ovaj? Piše 12,5 mm. I sad ga tu nasadimo. Kako, nisam baš siguran. Pa samo se valjda, eto, nabije. I sad imamo taj zglob. I sad tu stavimo, na primjer, neki ključ. I onda možemo. Evo ih ovi za felne. Ovdje piše krom molitben. Znači, sa ovom plastičnom izolacijom da čuva
od oštećenja felna. Teško to jednom rukom ubaciti. Evo ga. Obačen. Eto. Znači, to je taj za felne. Ključevi. I šta imamo treće? Imamo set bitova sa ovim, kako se zove, adapterom, znači za ubacivanje na ovu udarnu. Znači ima tih krstastih bitova po raznim veličinama i ovaj jedan adapter. Dosta masivno, teško. Deluje da je kvalitet. Evo ga. Bacio sam ga. I sad se tu bit, ovaj torzioni što ima tu u sredini, ovo, da se uvija, da trpi sile te udara, ubaci. Sad to s jednom rukom malo teže. Evo ga, uspeo sam. Evo ga, drži. Ne ispada. To je to. Spremno je za rad. Eto ga. Odlično. Da još da dodam samo ovaj uređaj. Ima u kompletu ovaj adapter. Znači, sa jedne polovine na 3/4. Da se ovdje priključi na duplo veće ove ogromne ključeve. Eto ga. I ovaj sam nabavio da set. To je, da kažem, isto su one bitovi, samo su dugački. Znači, pitanje su dugački bitovi. Znači, u raznim dužinama. Kad negdje treba da se priđe dublje, pa je zgodnije. Eto. To je to, drugari.